Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Ang adto sa kuan sa isla sa Canigao Island. Para sa nga himong isla nga bag-o guys diri sa atong island sa Canigao Island, Matalom, Leyte, Philippines. Okay. Welcome to new island of Canigao Island. Okay. Ako mong isore guys ngadto sa island. Mo ni guys ang atong kuan. Guys ano ba? Mo ni atong kuan. Among isoro guys, dapit ni sa kuan guys. Sa sanctuary. Kita guys. Mo ni ang bag-ong mugna nga island guys. Welcome to my channel. Nindot si guys kay puti guys ba. So guys. Ano sila guys? Ano guys ang island there is okay. Panja guys, timot na guys. Okay. Maunig bagong island, diri sa Canigao Island. Guys. Okay. Kuan di na naman tambulaos kay law naman. Kanang sa ganina to, nindot to sila guys, nindot to kayo yang kan.